We noche no sa papi over die compliance, die federation no sa papi over die risk management, dus over die liability que federation por worden confrontar con no sa papi over die board die een federation que está elementen ang essencial com een board met zijn team. E tam sa papi over die notuleren, dus compa verslag die vergadering die een federation of een directiva of een commission. Surprise me un tiki, ma wak elista e marelisa ku topico nanku ami deal con a noche nota topico nang mas atractivo di ciclo. Pero no interacción tota basta interessante, basta e também ook importante, também para coa para nos hay un buon impresión kiko federación nang kier di coa e também para nos por spelen in riba behoeftes die federación nang. We think que bisa mita hopi contento di wak toch basta hopi hende kuta interessa e kuta open para Panang Federation cresce e Panang weer mais strong e mais stabil. Vooral com elementos ng routine ou com transparência, accountabilidade e federação fairness e em geral met keren het hoop importante para a federação seguir crescer de maneira aqui e não tá, so met a acaba de tipo de pergunta não que botahanha tá doelgericht e tá echt hoop interessant e bom. E naturalmente me quero agradecer Patrick para a invitação, so met a basta speciaal ku mi pora papia para a federação tá uma experiência hoop interessante e hoop nice.